Ali ima jedna stvar koja ne možemo, stvarno poludimo kad nam se to desi, muškarci, ovdje vi koji ste prisutni, sigurno vam se desila ta situacija, otvarate onu piksu, staklenku krastavaca i ne ide. I ne ide. Samo malo. I onda uvijek u tom trenutku dođe cura, draga, baka, mama i onda veli, mogu ja? Ne. Di si ti bila kad sam ja piksu otvarao? Ne ide, odi po krpu, molim te. Odi po krpu, slab sam, vidi, slab sam. I onda ona ode po krpu, ti si, molim te, daj se otvori. I onda ona dođe, ti uzmeš krpu i ne ide, tvornički je zapeklo, ne ide, stvarno ne ide. Ona uvijek uzme tu piksu i samo napravi ovo. Evo ljubavi, i uvijek je vaša reakcija ista. Lako sad kad sam ja rasklimao, sad bi ja, debela si!